Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari raduras kita bengket kubas pekan penata layanan, warisi peenem kenenda. Si katakan bujur mandi bata, tetap lid dengan kesempatan ta, guna ngikuti kebaktin enda. Mari si benaken kebaktin ta. Kebaktin pekan penata layanan, wari si peenem ken enda. Ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Penampat man bandu reh ibas jahwenari. Sinepalangit ras doni. Singkawali perberkat ras permulihnu. Genduari nari sekrasa lalap. Amin. Yesus Kristus balikap derbi sendah serasa lalap. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 3 ayat si pemena si endeken 2 kali. Ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Yesaya bindu 2 ayat 1 seh kubas ayat 5. Enda mekata si ibreken di bata man Yesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Ibas wari-wari si arapu di pagin, deleng-deleng ingan rumah pertoton pajak. Mepagi deleng si meganjang nakal. Ganjangan asangken krina urup-urup. Bangsa-bangsa re erdemuyung kuji. Jananina bangsa-bangsa nangkenglah kita ku deleng Tuhan, ku rumah pertoton di bata Israel. Kai Athena si ibahan iajarken naman banta. Aradalan singgo ipilihna erdalan mekita. Sabab pengajaran Tuhan i Jerusalem nari kaprehna, i Sion nari ngerana ia. Perjengilan ibas bangsa-bangsa idungina, maka itepa kala me pedangna jadi gigi tenggala. Janah lembingna jadi sabi-sabi ibahanna. Lanai digan pe bangsa-bangsa lawas erperang. Lanai digan pe ia ersikap-sikap ertempur. Maka kesusuran kerina Jakub, marilah erdalan kita, ibas terang si ibreken Tuhan man banta. Terjemjenda pengogenta karena kata dibata bagin si pemenang, ketuahan kata
kalak si magikan kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ertoto guna megiken kata di bata. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kene kerajaan surga. Ngatakan bujur kami ibas kekelengendu si simpar iseh kenduman kami. Sikap kerina anak-anak do guna megiken katandu. Bagai pe kemahandu pelimbaruindu gegeh naras pemetahna. Gelah banci pe arah kemahandu, iantu si perpulungendu erti katandu, dengan ngasu pe yang geluhken geluhna perpalasken katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari ras-ras kita ngogi kitab Matius bindu 15 ayat sada sekubas ayat siwa. Jenari re piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama Jahudi ndahi Yesus. Nina man Yesus. Engkai maka ajar-ajarandu lang ikuti adat nini-nininta. Ope man la ibu rihina tan narikutken adat sindekah. Ngaloi Yesus kampe engkai maka ilanggarandu pedah di bata. Arkiteken atendu patuh man adat sindekah saja. Sabab nina di bata mahamatlah kaman nande bapandu. Ise numpahi bapana entah nandena laban cilang iukum mati kap ia. Tapi nindu ngajar. Adilit kalak singataken man orang tuana. Kai si banci ialo kendu ibas aku nari. Nggoku persembahkan man di bata. Maka kala si bagai lanai iaruskan menghamati orang tuana Alu bagai lanai mehergaman bandu kata di bata arkiteken adat nini-ninindu. Kala si pekulah-kulah tuhu kalkai si ikatakan Nabi Jesaya karena kamu. Nina di bata bangsa-bangsa enda ipujina aku ibas biberna ngenca. Tapi ukurna ndau sirang ibas aku nari. Lalit ertina isembahdu aku, sabab undang-undang agama si iajar kena ema peraturan manusia. Terjang jenda sehna pengogenta. Senina rasturang si kalangi Tuhan, ibas pekan penata layanan wari si peenem kenenda iajok kita kubas tema penataan adat. Ibas sogen tapendai jelas iturikan. Siteh maka adat enda merupakan salah sada ciri khas tetap suku silit ibabodoni enda. Kita pe kalak karo perada tenta ema jadi ciri khasta. Suhu arah bahasa, arah peruis, arah pangan, bagai pe arah kebiasaan-kebiasaan geluhta. Adat enda gunana gelah lip kiniraturen. Lip identitas dirinta. Maka labo kita mela jadi kalak karo. Sebab bagaikin identitas dirinta iberikan Tuhan si erbahanca kita berbeda rasuku si deban. Tapi ibas kinatana mekatep arkiteken adat kita lupa erdibata. Beli dan siakap adat enda asangken kata dibata. Amin nape ibas sisi si deban lika deba arkitik-kiteken dalanken kata dibata. Laneka yang gelu ibas pradatan. Situhuna adat pe penting si enggo iterangi kata dibata. Kata dibata pe penting si aplikasikan ka kata dibata ibas geluh peradatan.
bagai maka ia nggo seimbang. Adi arkiteken adat maka kita erdibata, lanai payo. Jala arkiteken kita erdibata, lanai ka kita megermet nandangi aturan-aturan gelu peradatan ta, endape ngoman pekenan. Jadi penting kal lid keseimbangan. Tuhan Yesus pe mempersingeti kalak Parisi. Sebab kalak Parisi ngkritik kekurangan ngan carusur dahina. Maka adipang kita ngkritik bandalan pulah na endalang mandangi beluh berikan serpang pulah lah. Aturna adipang kita ngkritik mandangi bandalan pulah na. Terlalukan dalam pulah siban kita. Ulama kita memaksakan kehendak. Sebab Tuhan Yesus pengidah makana kalak Parisi enda ilanggar nakanga pada dibata ibas aturan menghamati orang tua. Isi sila menghamati orang tua enda iukum mate apalagi numpahin nande bapana. Tapi likanga kalak rekite-kiteken patuhna ragama arkatabana tupung lit orang tua naman sampaten lanai isampatina orang tuana sebab nina silik ibas ia ego ipersembahkan naman dibata. Jadi kuga kita atur nakin menghamati orang tua. Enda nakam penting. Orang tua pe harus biakna biak manhamatan. Sebab kuga nina anak menghamati orang tua, adi orang tua pelajar diusikan. Maka ibas peradatan tapi yaturkan kuga harusna orang tua mencilahkan biak sikin memang manhamatan. Senina rasturang si ikalengi Tuhan. Meherga ke peradatan singgo iajarkan Tuhan maninininta jana iterus kenakaman banta. Makana adisinen genduari ibas masa pandemi Covid enda ya dalamkan acara peradatan tapi genduari nggo beradaptasi dengan situasi baru. Adinai ribuan ngemakasya megah gundari adina nterem kebiaran man bata. Maka mulihkan kaku bas tahap awal merenda. Sak pernah ngeingat kami tupung kami ngelai ibas piga-piga rumbun. Adina ngembabelo selambar cukup sangkep ngelung ngecapulung. Maka i rumah ilakukan. Labo terem-teremikal. Tapi sangkep ngelungai harus je. Opila na masa pandemi nang bali rasa kerja terem nasi pun. Maka kenca pandemi Covid enda mulihkan kaku ba situasi sindu bay bagikin kebiasaan. Ibas kerja-kerja peradatan mengket rumah acara si mate-mate. Bagepe ibas namakan mereka gelar man kempung pamana. Mereka gelang tapi cincin ras murah. Bukrina kita beradaptasi ba situasi simbar. Labo si beneken adat, si dalam kendengang. Aminda pelikanga piga-piga kam, itundandu peradatane timai pagi situasi normal. Tapi adisinan, rikutkan aturan peradatan, kita pe tetap ngeluh ibas terang kata dibata dalam ken adat. Sebab dibata saja ngencasiman sembahanta, ibas nalankan peradatan. Maka ulamin peraturan-peraturan si bahan manusia si bahan kita erbanca kita siram ras ibada. Memang payo sitah litna tetap perubahan bagi si senakan dari bas kitab Yesaya. Makana lembing si biasa ipake perang banji iban jadi sabi guna erjuma. Lip gunana. Jadi lip je perubahan. Maka kita perlu bersikap-sikap guna perubahan ibas peradatan ten. Adi soal biaya genduari, nggak cukup irit, ya debanci si katakan mas dalamkan peradatan ta genduari, nggak cukup irit. Acara nape nggak cukup singkat. Adi naidakam baci ngerana tegun sukut entah kalimbubu puang kalimbubu, bagai anak beru baci 3 jam, 2 jam, ya sada jam sisitik nakal dekah. Adi kedua ringgo ibatasi. Sila na ibacilang na, go cukup. Bagaimana arkitektur harus diikuti
protokol kesehatan ibas kita dalankan aturan peradatan. Maka KIP aturan peradatan tak ibas mengket rumah, si mate-mate kerja adat, bagepe ibas acara suka duka, ya secara umum si ilakukan kita tetap si dalankan, tapi patuh kita kubas peraturan kesehatan singgo iaturkan. Sebabna ulamin kita kalah radat, sebab identitas ta, apalagi gereja GBKP. Tapi kata di bata tetap nerangi krina peradatan ta. Iwa khususna ibas biak Muhammad edanai. Orang tua pe harus ngemahamat manana anak, lo baci menjarjar. Lo baci hati-hati orang tua ngerana. Adi anak-anak harus patuh. Orang tua pe bagi kamu. Labo bang adik kita pe murah kiti ukur ta umpamana anak ai pe bagi kamu. Sak seringa berikan Tuhan manfaat ta pusuk. Seringa isina daging kulan tenda kerina paket na iberi Tuhan. Maka adina merahat kita ihagakan radu-radu empahagakan maka payu. Peradatan tak kalak karo. Makalit tegun beberei na umpamana. Mama, mami, berei man beberei. Lit permen, dekam man kelengen na. Mengkila resbibi kelengi na ka permen. Langat dina ngerana pe mejurtah mejarjar. Lana utina tedah mau bagi. Jadi ngulit ije harmonisasi ibas peradatan si iaturkan orang tua ta. Mulai ibas tubuh nari sengayak kita mati. Aturan tetap sila berubah. Amin nape situasina entah nape imodifikasi arkiteken pandemi COVID dengan ca peradatan ta silit. Makasih tatalah biak peradatan enda Muhammad ibas kita ngerana bagepe erkesehan nina ya mahuli perukuran ta sebab adi mahuli ukur ta perukunta si mahuli pagi negu-negu kita. Jadi identitas nama kacar. Ya adir temui ta ku rumah ada kamar si sungkun nggo kamar. Bana kan dulang rolik na kanay pemon-mon dakam tapi sungkun. Ya adina soal kai karisiman pangan pudin. Ya ingat sana aku lah kam dengar tak ingat cah bagi orang tua tanai ibas nehken aturan adat. Mon kita orang tua lah adina bagi anak-anak ta lah bagi perlakuan naman bata megelut kita. Kita uga kasih ban mana anak ta harus kagak bagi sebabna pengajaran si mahulema jadi ikutan ibas dalani kegeluhan enda. Makanya gereja ta GBKP melestarikan budaya ta si iterangi kata di bata palasta gunanahkan kekalangan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina si ajar-ajaran kita gelahna ibas situasi pandemi COVID enda pe peradatan tapi tetap si dalankan alu terang kata di bata si mabaiku bas kini ulin. Amin. Ketoto kita. Bujur Tuhan kata nunggom persingeti kami. Pasu-pasundu kata si dengkehken kami. Gelah katandu tetap ngajari ras mabai kami. Gelu ibas keleng atendu. Dalankan pedahandu. Bagepe dalankan peradatan kami. Anak-anakdu sebagai kalak karu. Terpuji kami rasa lalap. Serasa lalap. Amin. Ranukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, minta dagi ras-ras. Aku tu mandi bata bapa sila resi berkuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tu man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, siso keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakukan ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resi berkuasana. Cinari rehma ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate.
Aku teman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita neken persembahan pengatakan bujurta man di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita neken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ngatakan bujur emo persembahan si pahagakan aku, janah si patung ngikutkan aku, tentu ku kelini. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, ras kita rendai bas kitab Dendenta nomor 170 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, sebab lik dengar kesempatan kami guna nuhken persembahan pengatakan bujur. Kami ngulihken sangan caman bandu, arah kai si ipercayakan duman kami. Pasu-pasundu kami ras pendahin kami, rikut rasa isi jamu-jamu kami. Simpar pasu-pasundu ngajari kami ibas makaikan peradatan. Gelah banci ipakaikan kami guna ngerakut kinir sadan dalankan kekelengan. Si hamat-hamatan, si sampat-sampatan, dingin pe si alam-alaman salah. Dingin pe tetap katandu nerangi peradatan kami kalak karo. Siman pekenan raduras kami pekena kenasa. Bagai pertoto kami gelak rina toko-toko adat bebas kalak karo. Ngasuk ngajarkan kugakin arusna penatan adat enda alu mahuli banci idalankan. Gelahna anak-anak kami pe si tuhu-tuhu kenduari iperhadapkan kubas tantangan zaman enda pe. Tetap tendeh atena mempelajari peradatan kalak karo. O Tuhan retoto pe kami, nandangi krina serayandu, gela ijapa pe ia krina ringan, tetap idaramina ras dalan kena surah-surandu. Dengan pe krina anak-anak ndu singgo ipilih ndu, jadi pengurus PJJ ras kategorial. Tuhan si masu-masu ia, rikut peras kepanitian silit ibas gereja ndu. O Bapa, lar ngadi-ngadi kami mindoman bandu, gelah krina anak-anak nu si sakit subuh i rumah bagai pe i rumah sakit, madan pinakit na arkiteken kuasandu. Ipulihkan kam secara sempurna kesehatan anak-anak si ikalengindu. Bagai pe si terinfeksi positif COVID-19. Tim medis aparat negara, bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami, pemimpin-pemimpin gerejandu, kubas tandu ia andeskan kami. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami. Pasu-pasu kami Tuhan. Gelah banci pe, ibas wari si pepagi kami ikut muat bagin ibas pekan penata layanan. Si pepitukan, janah pe banci ka kami ikut lakon persadaan si badia, ibas wari minggu. Bujur Tuhan ibas pemasu-masundu. Enda mempengendesan ras perketon kami. Sebab reh kami mindo bang ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga,
gelarndu ipe badiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu idoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tetaplah gelu ibas kemuliaan di bata, maka ngasuk kam kelengi adat erpalaskan kini tekan. Guna jadi gegehdu, dalamkan pedah di bata, guna dalamkan peradatan enda, alukan kamlah pasu-pasu, sirihna hidur di bata nari. Di bata simada perkua ate, si enggo nenahkan kampu kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. Bujur si katakan man Tuhan, selina ras tulang sini kelengi Tuhan, sebab go kadung kebaktinta pekan penata layanan warisi panangkan. Jumpa ka kita pekan penata layanan warisi pepitukan. Jana ulah kita lupa ikut lakon persadan si badia ibas wari minggu. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Salam jua-jua, salam